Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvi video nakon 3 godine ljudi. Vraćamo se na YouTube što jače, a prvi video ne moram vam ni objašnjavati di smo, šta smo i šta radimo. Znači sada je krenuo je 5. mjesec, kreće ljeto, kreće grind. Sada krećemo videe, već imamo spremne videe, spremne ideje, sve imamo spremno. Samo lagano idemo, kao što vidite ne možemo se cenja raskakati zato što se radi. Ali idemo na drugu stranu tamo, iskočit ćemo sa mosta i sve. Imamo i GoPro za snimanje i vidimo se ljudi u videu. Você já sabe não ser de falar antes de fazer, dispensa do pé, de Lik skoči reku. Idemo iskakat malo skokova. I poslije idemo na most sa strane tamo i onda idemo na vrh. Idemo sad salto unaprijed probat, malo nisko, ali ono, nema veze, jebi. Vidi u pičku, kako je dobro, Mi ćemo skočiti tamo sa mosta i moram probati neki salto, moram probati, jebi ga. I to je djeca skaču sa skele i to nećemo probavati, tako da. I potrudili smo se doći do Karlovca i sve. Mislim da ovaj video zaslužuje like i sub. Ako je video prvi koji izlazi dobije 100 lajkova, idemo bajsom na more. Znači, dobro, živimo u Rijeci, ali ićemo, ne znam, Pula, Split, nešto idemo sa bajsom. Tako da, evo sad skočiti na cednet, jebi ga. Teško. Ok ljudi, evo tu smo sa dečkima iz Karlovca, oni skaču sa nama. Ovaj dečko kao što se on je napravio, šta je bi napravio, mačku sa cenera gore, šta je, kako se to zove? Bibić. Bibić, na Bibića je skočio. No, ja se ljudi na noge ovdje ako skočim, daj Bože. Tako ljudi, idemo skakati. Ajde. Da frontbacks. Prvi. Evo, to je to. Ljudi, vi se morate sudat svi. Evo ljudi, sad će nam on pokazivati skokove, igramo kapitana sada. Šta da, sada? Svako jedan sada. Kako tako klin skoči, jebu. Ja bi vam treba uspjeti. Šta ja trebam napraviti ovdje, Ive? U stranu samo se. Ima šanse. U stranu, a i back. Mislim da malo.
Znači, lik je stavio, ti si skočio nekako pojma šta sam napravio. Lik je skočio na ovu stranu, a lento na ovu stranu. Mene boli, to je sve što sam. Daj, Napravi ga sad ti prvo. a napravi ti. Ti zadaj. Nice. Ajde. Ja susao. Ako ja pokušam reći. Ti zadaj. Znači on zadaj kao. Hača. On zadaj, ovo napravi, ajde. Napravi ti jebate, brate. Ajde napravi. Ali ja ovog na stranu radim, ne znam, Pa uvjeravam. radim i ja na stranu. Onaj lazy gamer. Brate... Nisko mi nekako. Vida, vem, joga pro peitão. Joga rapeta, rapeta, babá. Joga rapeta. O jebo. Sad valja ime ni probaj. Jebo, ovdje list. O ne! Nije, zaboravio sam ga. Ok ljudi. Ok. Ti kamen ja. Ok ljudi, to je to idi u pičku materinu. Ok ljudi, to je to od ovog videa, znači sve smo snimili, bili smo u Karlovcu, sad idemo nazad za Rijeku, upravo se vozimo. Tako da ljudi, lajkujte, na 100 lajkova idemo bajsom na more. Tako da ljudi, hvala vam puno, uživajte i vidimo sljedeći put, pozdrav.